الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مين مسلم كبيتي مثل سلاك فاستولس إبنا درس. أنا ميرو كوريا ميجندني نماذ فشما وارد فاما دعاء توجبان ميجا كوريا جنس فاماني حشم بالتكبير نوتا تكبيرة الإحرام أي نماذ فشما كيا أم فرتم تكبير الله أكبر أي أم فرتم تكبير كيا لون نكترين بفلون تكبير ديكو كيوفا أي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يورب فسكيوفا حشم بن تكبير وقتوبا نماس حشم بن تكبير نوتا تكبيرة الإحرام نماذ فشما كيا تكبيرك أي الله أكبر ألانمين ركوع الدار بس أدي سجدة الدار بس أدم تدوار بس نماذج إن حركات أن حركات بدل ويرجع مكيا تكبير الله أكبر أي ركوع تدوي اعتدال تدوي نوجا سمع الله لمن حمده فيها دن كم ركونا كم مكياني الله أكبر هم بما نماذج فشمتك هم فرتمان مكيا تكبيرة الإحرام دن هيك فاتون كيا بين همنيك داني نماذج فشمتك كيا دعاء کے گتوگا نماذ فشمك كيا دعاء يكي كورين دننے فدا دعاء الاستفتاح نوتا دعاء الافتتاح معنی کی الون دم مدنے فدا نماذ فشمن نوتا نماذ فتمٹکا كيا دعاء میگے کوری کے درسنا الون وانی اے دعاء تکو گترین نبي صلى الله عليه وسلم قالهم صحمكم وارد وفاما دعاء أي صحيح بخاري ومسلم کا وارد وفاما ادي نبي صلى الله عليه وسلم فرض نماز ہو گیا ادي انون نماز ہو گیا ایم گنا تقرار کرے الدعاء ایک معنی ہے کو گنس دیفا اي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كريدو کے درسا وڈنے بیفلونا گدبنے می عبارات گاوس صحیح بخاری ادي صحیح مسلم گاوس کلمتو گا ابوری کن تفات ادي اے دیکھو تا کیوم بسنے بیگم باگ ایک طرح کا مثال کا اللهم نقني من خطايا من صحيح بخاري کی روایت صحیح مسلم کا روایت اللهم نقني من خطاياي دیونا یا کا ایکوگا ننگا میں فدیں اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد من صحیح بخاری کی روایت بے روایتوں کے بری بالثلج والماء والبرد میں فدیں بس ادی ایکوگا می دعا کے مدیری کا مگے وہاں کے الون وانی کمیسر کا بیان کو دیفا اے می دعا کے فرتم بے کے میں ننی اللهم باعد بني الا دور کو دیوان دے اے فافت کا دور کو دیوان دے اے دی دنڈا دعا مشرق مغرب دے مد کو دور من یہاں بس الا اے فافت کا دور کو دیوان دے فافت کا دور کو دے میں دی کرا دعائیں کی اے فافن آرا گنے بومگے کورن رکھا تری کو دے میں دی کرا دعا می دعا گانے پہ کہ میں نے اللهم نقنی اڑا طاہر کو دیوان دے اے خود فیرا میں گا ہن کلایا میدا صاف کو دیوا فدن اڑا طاہر کو دیوان دے میں دعا کے دیوان پہ کہ میں نے فا کوری فاما فافتكم طاهر قدبون دي كرا دعاء بدعاء فاوبا من اللهم اغفرني من خطاياي الاك فافتكم دو صاف قدبان دي هميما اچن طاهر كرما مثال کا گاگا جبنا ناجس طاهر كرما ٹکا اے ناجس فدوا دم فوگا
den najis tifawri tan doedumaki e feran doedumaki mulin ekuga najiuge asaru ekko filagen dane sabab emvima mi faafage asaru miyage kibam mulin ekuga filuala defun edif du'a ge fawbaga du'a kurani mi du'a ki mige maana wara fumwegemma maana wara mativeri du'a alona mi maana himmacha genes kanege namadu fattanama namadu ge khushu'aterikama alona me namadu mikura maqsad alona menna furihamen hasilum ge sababekam gavegeddan miwa kalona mi takrar kolli den miya vidigen alonu genna mi ay du'a ki kuru du'a namas e du'a ge maana dem mi denne fadan visnagen kiya kamuga waanama alonu menna namaduge khushuetterikama biruetikama madumulikama alonu menna hasilwana adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga waridwafa e du'ata ek maqamegna tafatu du'ata kiyuma waridwafa wumun egen engigen dani alonu menna eki namaduga eki du'a kidana kan e fasayaka deenuga lavwafa waka misalaka fardu namaz fawga pura rawatib sunne tangolo luiko kurko kollan ede miha ediku dua ki madluga ham sunnatum sahamagum warid wafama adihama maana matiyoregma emanatan himmacha ganesena namaduge khushueterekama madmolikama tafata naannafade tan duata ke bahuri emmima mi duatan ege maane ekuga ungeni daskurun waram muhim namada farwa kudakura namada nara be mihum bune namaduga kiya du'ataka dhikurta ma digiye bay befula buna masjid alon men kar bune fatahiyatu daskura mundaguliye not allahumma ba'd bani mi du'a bas ibarat kiya da fina ma digu e bekamaku efad befuluna dannawaden oti sunnatun sabitwa nabiy sallallahu alaihi wasallam namaduga kiwa fawa tafatu dhikurta sahha tafatu ek ibarat e bahutte emme furtama daskuram fashaganna mi dua kurun diguna ma evra kuru evra hama efadan sahha duata base bahutte alon menna uzuren nete mikan kam emma miedu mi demana dua inge gotuga meti subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruk mives ma nabiya sallallahu alaihi wasallam namadu fettem gotum vidalfa du'a mi du'a mi umar ibn al-khattab gariyum ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ke kiba riwan fa wa adenu mabtakum riwan fa sahha du'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka kiyalam fasiha kuru manafum vegem ibarate visna wadagen finama nabiya sallallahu alaihi wasallam namaduga vidalu fawa du'ata ki ei mulimes mifadan manafu alunumen e manataka medu visna finama alunumen namaduge beruetikam iturugen dafade ibarate alun nitam faham kolamene diveinna du'aul istiftah ki kobakam bunademas bunajene wajjahute ei taalimu diyana alon mena dasfa wagoi ekamaku nizamanuga alon mena namada gulumuri du'ataka hadistaka fittam liben puri induga alon men emme rangaluga emme sahha du'ata libumun e huriya du'atake dasko namaduga e du'ata kiyuman alon men farwater wanje demme denne fada namadu kurumuge muhim qamaidu takuke terega ibn Uthaymin rahimahullah mifal yuwafa Saudi Arabia ga danna beka lekamga ibn Uthaymin rahimahullah vidalwe namaduge qawaita terega ev wagutegga kiyane eta tafatu zikurtake nabiya sallallahu alaihi wasallam garihum sahabagum egen hurejnama emme moluiturege mani eki namaduga eki faharu eki zikur tafatu ko kiume ege emme muhimu benamaki sunnatuga man nabiya sallallahu alaihi wasallam kuramafa kantata aluganu hame fadan amadutta behettu anek kamaki
en ibarate komme namadegna takuraruko kiyumaki namaduge khushu'at terikama namaduge visnumum berukon nakame erun hunnani ena ya faritefa visniyas nu visniyas ibaratan nin takuraru mundane den ena namadan ara hinduga namadan komme miyako namaderi namaves ena waswas de shaytana ko ade den e shaytana ge waswas ta kay ko namadan hasham bani sure dunevi kantatta neenage sikundige buremundana ekantatta kun duru helli umattaka bes nabiy sallallahu alaihi wasallam eki faharu kiuma fawa eki du'atan alon men ham fardu namata uga bes kiuma ki mi denne fadan visna nula takuraruwa echen abadu kiya echen abadu kiyanata alhamd sura komme namade ka kiyamme fasha kingos nimme balad dalin kiyarne ke kiyane munu kam efadan farite fami hunnana ehme ma namad miha waddade kameke tafatu du'ata tafatu namata uka takuran kurumaki bes komme kasmi du'a ge mane badaruga subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk mane ge jumla me hadis ke jumla mane ki eva allah ge hustoir wanta kamae e hadda bodkor raskanak eba ilahu an emmeha hamdu ta'rif libudegembe eba ilahu ge ismu fuluge barakat terikamae adi eba raskalange makkamuge aruhushikamae adi eba ilahu fiyawa alukam won hagwegemba ehin ilahu nuwe ibarata wakiwakin ege maanayakuga kuru sharay dannawal dena kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam miistakunna unganna devumuge gotun namatuga aduharukom midua vidalu ekama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwa kuraba Umar gaban vidalwani kana yajharu biha ulai kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam mi kalimata namatuga aduharuko vidalwi mistakunna e kalimata mi dua uganna devu mattaka vima namadu feshum ke gotum mi dua kiya hai duga alonu hamekane kuru ibarate vima fasaya vima dumacha kiyala lui vima kiyala fa du kollum ge badaluga e manataka visnanje e alonu mi sharaha genestinu ge magadu beenu makivis mana visnagen kyu em bigotum badaruga subhanaka allahumma subhanaka ge mane ki subhanaki ala tasbihaki subhana subhanaka iba ilahuge hustahir wantakamu tasbihaka me subhana nota tasbih allah nisbek qura hinduga ege mane ki emmeha uni sifatakunna emmeha uni kamakun allah subhanahu wa ta'ala durwe bodigem wakam tahirwe bodigem wakamu ilahu tasbihaki emma arai bahuga tasbih at-tasbih ke bahu ke maane ki at-tanzih tanzih wa ki dive bang mi tanzih ke kalimen eba beenu kurbe nazahat terika unikamu nuragal huriya kamakum saafuwe tohiruwe gemvum emma bahuge gotum banaruga tasbih mi kalima beenun kurave deti manegga ei emmane ki adh-dhikr was-salat dhikr kurum ei tasbih ge emmana as-salat namaz kurum ei tasbih ge anemmana hemma are bahuga fulanun yusabbihu allah miyako allah tasbih ki bunafinama ege emmane ki ei ilahu ge ismu khulutakum e ilahu dhikrukum handuma kure ena dhikru kure anemmane ki ena allah subhanahu wa taala ya namaz sunnen namadukum hade namaz tasbih kiyani mimana gai tasbih ge mane ki dhikru kurum namaduge bodu bay namaduge shamil famani allah kurve dhikr to ge macha emma ila quran gai kurvani واقم الصلاة لذكري تبان إله هندو مكر متكان تباميهم نماذ قائم كراش هم بما تسبيح نماذ کے معنی کا بس
are boga beenun kurbe Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga wahi kurabani fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun fahti abamhun regandu ge tere wanne duga re Quran hinduga ya fahti abamhun fatihu ge tere wanne debai hindun Quran hinduga Allah tasbih kiya namaz Quran shikame mitaga arabi bahuga tarjuma ge manan Allah tasbih kiya namaz Quran e kurin denne fatan tasbih ge mane ke namaz Quran e miyatu ge mane ke fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun iru osse iran kolasha iru ara fatis waguta maghrib namada fatis namada nishara kurun emmane ki ei namaz kurun ge mane bisna finama adihama mi ayatun dehave gende iru osse wagutu gaya iru ara wagutu ga Allah tasbih kiya ei ilahu dhikru qurash henduna habiru ge dua taka dhikru kurum ge waguta ki bes ei embima kurin denne fadan tasbih ge mane ki Allah dhikr kurma namaz kurum tasbih ge anem mane ki Allah hamd kurum embima datur dua ge men subhanallazi sakhkhara lana hada mitaga bas dive moge mane ge moti tibamihum alamenna mitakete khidmat ter kurabvi raskadange hustoer wanta kamay mitaga hustoer nota tasbih ge mane ki mitaketi nota misawari algondu menna beenum kurumuge fursatu Allah taala mi niyame levvi kamattaka e ilahu hamdu libi bodigemme kon gotakunto e ilahu hamdu libi bodigem bani evves uni sifen e ilahu raddu wegen buma kandula evves makhluqaka e ilahu effada we bodegatu makandula ehmema ibn Uthaymin rahimahullah vidalwani tasbih kiya hindu Allah taala tanzih kurabani nazahter kurabani nota uni sifatakun duru kurumuga megadu dekameve ekkamaki e ilahuge evves makhluqaka effada nukurum puriha uni sifatakun e ilahu bariya vegemma kaman alodu men bayan kuru anekkamaki shiruku kurave emme akamakun e ilahu ekkiba kuru embima mi tasbih kiya hinduga subhanaka Allahumma ge mane ke Allahumma areboga mi kiyani mi hama ya Allah mi kalima areboga gamadu ge terein bas foroligen ganna hinduga ya Allah Allahumma ya mi hama ekacche em mane en ibarat hame ekani tafata ki arabi boge dufa se kama bas terikam ge terein e kalima oi goi tafato gen ganna au ehmati befulunna fenigen dana adi aduvigen dana fauge danna bekadun fauge elmerin sub Allahumma mi kalima tarjuma qur'an hinduga ya Allah nota e Allah e tarjuma qur'aniko ene mitaga Allahumma e Allah e kalima yakuga mimu miyanna ege maneki ya Allah divi bang yehuga Allahumma mi kalima tarjuma kuravani e haddava bod kure viraskala Allahumma anna kommetaka dua mana kura hinduga gennama fonnani e haddava bod kure viraskala ekamaku bahuke gotum banairuga adi alonmenge divi ibabes ituru areben nuwadda bunebene emme lui gotaki e Allah e subhanaka Allahumma e Allah ya Allah iba ilahuge us tahir wanta kamun mi ala tasbih dannawame uni sabtakun duru hedive wadigemba ilahu iba ilawaki dengoti wa bihamdika wa adi bihamdika mitaga bami annani ei ginakama adi kuriyum e tasbiha subhanaka guligen da manega ehmima e duage mana erun hemene dani puriha uni sifatakakum man Allah husdore wadigemba kama iba ilahu libudigemba huriha furihama sifafulutage macha miala gina guna hamdu kurame eve namadu feshumattaka midua kora hinduga Allahuge ekkawantakama ilahu uni sifatakun duru helibudigemba kama ekamuge macha tasbih kiya hamdu dannavamu namadu mifattani subhanaka Allahumma wa bihamdika e Allah iba ilahuge
උස්තාහිර් වන්තකමගේ මච්චන් අලා තස්බීහකිය වබිහම්දික හම්දු කුරමෙ එයි මි දුආගේ මානෙකි නෙගති වතබාරකස්මුක තබාරක අලොන්මෙන්ගේ කුර්ආන්ගේ මෂහූර් සූරතේ තබාරක සූරේ තබාරකගේ මානෙකි බරකත් තෙරිවෙගෙම්බේ වතබාරකස්මුක ඉබ ඉලාහුගේ නම්ෆුළු බරකත් තෙරිවෙගෙම්බේ මිතාගා ලියුමුගා ඔය කලිම ඉබාරෙන් අරබි බහුම් කියයිදුගා ෆෙනිගෙන් දාන වතබාරක ඉස්මුක එතාගේ යන්න වකි අලිෆකි හම්සතුල් වස්ලකි ජුම්ල බුළුවෙන් කියරුගා නුකිය එකමුග ලියුමුගා සාබිතු එෆා ඔන්න ලියවේ එකමකු කියරුගා නුකිය අලොන්මෙන් දූකොල්ලා අලිෆුගේ තෙරෙන් හිමෙනය කුරේ එම්මීමා تبارك اسمك تبارك اسمك إنهم عربوك جوادوا كياني وتبارك اسمك إبا إلهوك نمفلو بركات تربي جنبه نكم بسنا ودنا الله سبحانه وتعالى اسم فلو के बरकातों के वहाँ का मेरनी अलोगों में के अमिल्ला नफ्सों का अलोगों में के अमिल्ला दीरियों का अलोगों में के हयातों का कुरा कंकमों का अल्लाह सुबहाना व ताला के इसमों फलों के बरकत तरीका हासिल करम बेनुमा मी है एतफातु फेनिगंदान अलोगों में न फेनिफा अलोगों में के दिव्य राज्य की गेरी बकरी जानवर नाम सूफी गेंगुले गवर्नमेंट नो मरा मधु अतः का मधु हिसाबे का बैक में गेंगुले फाने आम को तेगा दिवेन नकी एकगम माफर बड़ा खंडु में होगे भाई एकगम जानवारो कथिला मियों के तेरेगा इतिबा बड़े एक एमियों गेंगुले बड़े ती गीतियो मी गेरी कंबली बकरे ची एमियों एति कंट्रोल कोल्लु मट्टका मुस्लिम तेरे एमियों ए वीडियो कोफा मिवांक ता दक्ता हाम को दिफा बुरी बिस्मिल्लाह क्यों फोगा एते के दालोगा हिफा गेने ओमु एवस नुकिया मन तेरे कमन्ने ते एक बड़ जानवर एक बड़ नाम सूफी किया मन तेरे कमा को अन्नता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान बिस्मिल्लाह किया फा दर दप्पा फिनमा शैतान का नो देवेन ये के दर दप्पा हिंदुका बिस्मिल्लाह किया फा अलोन में फेराम बाला फिनमा अलोन में फेराम अलोन में और कश्फ वियस शैतान का अलोन में और नुफेनान बिस्म किया फा अलोन में काम फशा फिनमा अलोन में ना एक आता केतीगा बरका लवन अदि शैतान का एकेमुगा बैवेरे नुवेने एम्मी मदवत हम मस्के जानवर कतिलुमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म फुलो किया फिनमा ए जानवर क्यों हुद्दवे गेंबी हम ए जानवर अल्लाह के इस्म फुलो नुकिया कतिला फिनमा एति क्यों हराम बेगिंबे मुस्लिमोना नेकम बिस्नाला बकरी कतिलनी गरी कतिलनी एकम कतिला यरुगा बिस्म किया फिनमा ए हलाल वेगिंबे ए कतिला यरुगा बिस्म नुकिया फिनमा अल्लाह के इस्म फुलो ने कति नुदा फिनमा ए हराम बेगिंबे मी अलोना मुस्लिमों के तफात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरान का वही कुरबानी अल अनाम सूरत के 7 का 21 आयतों का इलाह वही कुरबानी वला ताकुलु मिम्मा लम युذकर इस्मुल्लाहि अलैहि एच कतिलाए दुगा अल्लाह ताला के इस्म फुलो ए इलाह के नाम फुलो नुगने भी कतिलवे जानवर के मस नुकाओ शिकन भाई मी हम बुनाने इस्लामी बैंक का कन्वेंशनल मी रिबा बैंक का हुरी तफात की कोबा है एमियू मस्कुरानी हम एकमे के मिमी मस्कुरानी हम एकमे के नगनी हम एवर करे फैसा वेस मी तफात कींगे तो बकरी गने स्कतिला रो बिस्मि नु के अल्लाह के इस्म फुलो नुगने कतिला फे ना मुस्लिमुना ए हराम एच कबे गेंदे अल्लाह के इस्म फुलो कतिला फे अल्लाह के इस्म फुलुम ए कतिला फे ना हलाल एच कबे गेंदे एहम भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी मा अनहर दम व ذكر اسم الله عليه फकुल कतिले में हिंदू का अल्लाह ताला के इस्म फुलु नंगने बिगन कतिले में जानवर के मस्काश मी तफात की एकदा रिबवी मुआमलता रिबानो मुआमलत के कुरानी एकम की अल्लाह हराम कुरबा फकम अनकम के अल्लाह हलाल कुरबा फकम कुरा एक कम फेनु नस्वेस हम में इलाह वही कुरबानी व अहल्लल्लाहु अल-बैअ मताला व्यापारी
حلال كربا وحرم الله الربا ربا حرام كربي وأحل الله البيع وحرم الربا الله تعالى व्यापार हलाल करो और रिबा हराम करो कादिला हिंदू के सम कुरानी एक कम तफात की किया दिकोरेंगे कने ए दिकोर क्यों मैं को ए जानवर को अल्लाह ताला बरकत दवा मियम वरवस अजायब कम बोड कम की निकम बिस्ना दवा अलोनमेंगे अंबिन्ना को का रेगंडु के एदान कुरान हिंदू का अल्लाह सुब्हानहु ताला दिकोर को फिनमा एकमुगा बिस बरकत दवा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवा फवे තියබෑමියන් කර මියා को एनागे अभिमियागे गातंग इद्दां कुरमा दाहिदुगा मिदुआ किया फिनमा ए बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना वजन्निब शैताना मा रज़क़तना इद्दां कुरा किया दुआ तो बात दुआ की बिस्मिल्लाहि अल्लाह के इसम फुल फरमे अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना अलमेंगे किबन शैताना दूर को दे बांधे वजन्निब शैताना मा रज़क़तना दे अलमन लेवा रिज़्क़ुका रिज़्क़ुन शैताना दुरुकुरबा फांदे इफदा मिदुआ किया फिनमा अदि एक गुणुम के सबबम दारिया को दिबे नमा शैताना के उंदा को लें एक कुजाया का नुफोरान निकम बिस्ना लबवा कीता दे मफिरिन तो कुजा को दिबुमु एक कुजा के हदनिकमा एक कुजा कियावा हिन्नुमा एक कुजा के हिग्गावुमा तूनु फिलिकमेन्ने तुमा एक कुजा की नुकियामन तेरे कुजा का बुमा कियावा हिन्नुआ कुजा का कितन आफत तो मुसीबत तो कुरमत वनी मैं बेफंगस कुजा तेरे सादा रदिया में बुना ने कुजा तिमन्ने का बुना बहन नहीं है एकम एक कुजा बसा कुजा का हेदुमट्टा का फशंग हिसाब की मिएंगे तो ए नियक गने अल्लाह के बरकातुम कैमलिको इल्लाह के बरकातुम गेफदे इल्लाह के बरकत हासिल कुरमट्टा का बिस्म किया गए अलोन में कुरा खुमने अमल का अल्लाह ताला बरकत लगा दम मिदन नबी गेरी बकरी जानवर कियामंतर कुरमट्टा का बिस्म किया फिनमा एक बड़ जानवर के एम दड़क गई फैंगे ने नुगुना एति बाबा का तिबे लोग आमिल नया बिस्म के बरकत एहसास कोल्लु मट्टा का एक हालत होगा किया लफ्ज़ बिस्म किया गए कुरा कमका बिस्म किया हंदानति कुरा कुरवे कमका उड़ा बिमा तफातुन्ना ने कमे के बरकत फेने गेलान हेमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाशी कोलो के तनका वेंगला फेनवा बिस्म किया तिम फर बिस्म की वम एतानुगा फिरुमा वाकमुगा बिस्म के बरकत हेमीमा दें मी दुआ के बाकी बैगवानी ताला जद्दुका इबा इलाहुगे मतवेरे कमा फूदी वोटे के मुगे मैक कमाए निकम बिस्ना लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मतवेरे कम पूरी के दुआ गावस कोमेस फरका एबे गालियालवाली क़यामत दुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया फफजसवा दुनिया आदि उडु फफजसवा इलाहु के कने पुलगा लवाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवानी यक़बिदुल्लाहुल अर्द क़यामत दोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मि बिमुगा हिप्पवाने वयत्विस समावाति बियमीनी अदि कने पुलगा उडुता फफजे के महादुगा मि कायनात इलाहुगे कने पुलगा लव्वा यफगा वही को रवाने थुम्मा यक़ूल अनल मलिक आयना मुलूकिल अर्द वेरी रस्कलांगे की तिमंग इलाह है रस्कम मनी तिमंग इलाह होशे कोबा है ये मुलूकुल अर्द बिमुगे रस्कनो मुदिने का किरिया बस वेरी कमेली बिजनमा निस्तोंगे हक तो का ngare गन्नमी नंगुरी बोडो फिना वाले क़यामत दुआहुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया के अनिया वेरी भी रस्कलुन्ना दुनिया के वेरी नंगे इलाह वही कुरवम दने कोबा है मे वेरी कम कोबा है रस्कनो हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरिफुल मतीगा दुनिया के एवस बनिया को दुनिया के एवस रस्कलको दुनिया के एवस जब्बार को वेरी के एवस बारे कुलदान कमे नुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरनी यौमहुम बारिजूना ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार एदोंग एवरें फालवाने बे क़याम महशर बिमा एवरें एकुरवेने ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै एमी होंगे एवस कमिंग एदोंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला वंहना बेगनुआने एदोंग महशर बिमा मलाइका बेकलुं वजा मलाइकतुं
صف صف معشر بمن حاضر قربانه ادي ادوهم الله سبحانه وتعالى محشر بما فابا ودي كنبانه ادي ايكو غمياتو غميوا ما كيدا قربانه لمن الملك اليوم वेरिकम मेदवनीकुम फरातकन है ये अदि ए इलाह के ज़ात फलंग इलाह जवाब देवाने लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार एकवंत अदि क़हारवंत बारवरिवंत ए इलाह फिवा बारनुआ एक निर्वस्मिया का बारनुआ हमें कन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बारता मिलको अडगंबा क़हारवंत इलाह वशे एदुआ के वेरिकम बनी एम भी मदवत अखुम अलन में नमाज वट्टर मी कुरु दुआएं के शरह अलन भी किया देनी मी दुआ ने मी कंदनी वला इलाह खैरुक अल्लाह में भी हक वेगें आलोकम में हेंगिदा को ला इलाह गैरुक के माने की ला इलाह इल्लल्लाह के माना ए ला माबूद बिहक इल्लल्लाह अल्लाह में भी हक वेगें आलोकम में हेंगिदा को है मतलब तकुम निकम इस्लाम नमाज फिरमट का किया मियादुन किया दिन दुआ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाह के एकवंत कं हेकि उमाय कुगा ए इलाह के जब्बार वंत कमा कुलदुम वंत कमा हेकि उमाय कुगा ए इलाह के नमफुल के बरकत तेरे कम हेकि वमु नमाज फशाफी मिया के नमाज का बरकत देवेने एहम बीमा मी हिसाब ngalono na bisne kende Allah subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam kurani namadan hunna mihayan ena ke namadu ke deme kole besa bisti bidana timbe kole besa bidana engos ena ke namadu ke dihabe kole besa bisene farq di bidana namadu ke furiham darume sawab libene namadu ke mimanat furiham ena ke hituga ashagane एमानत फुरिया में गेना के सिकुंडी का हरदाफा मिया का हम नमाज अंगरा दिवे में बुनाएं नित्तला दा फैबे के दिया मका तिमे 10 फाउरी इबारत एफएस मान नेको तो का कैसे टकल लफा फप ले को लिमत कुरारो के दागो ता एची रिपीट वगे गंडन का मुन्ने एना के नमाज के बरकत गेने के एहसास नुआने एक मी दुआ तो के माने विस्ना के ए दुआ तो किया ना इफदा कुरवे एम नमाज का फोगा एना दिन अला को में फिवला एको गायना हिंगा मजे होंदी बिगंदा एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह हदम कुरुम मेनवे हितकं हमजो में लोए हकीकी हितकं हमजो में बने अल्लाह हदम कुरुम ए हकीकी अल्लाह हदम कुरुम की तिमा किया जिक्र तो के माने गुमा ए जिक्र ते की मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुम वारिद वफा वगोता सह जिक्र तक कं एंगी हुरे तिमा ए इबारत क्यों एरुन इंशाअल्लाह अलन में के नमाज फुरी में के दान इंशाअल्लाह नमाज फुरी में फेट्टु मक्किया दुआ तोगे इतुरु दुआ का को कुरियंगे दरुस गाविस बदल को तुम गुम्मिदु का वकवेदा हादा व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।